Yo bacu je lon berah. Yang sebetulnya je lon katrik kalau sengap ke perkara ulama kanya. Yo katrik lon berah. Yo lon berah ba lembut bacu. Katrik yang sebetulnya je hana lon pertemi video lebih kurang bulir. Memang tujuan lon ada masjid baik dia kuhun ke ulama. Ada takun barang kapunyan saudara teci. Tanya ulama teci ada kasih ada masjid baik lon kun ke ulama. Karena lon kasering dipancing-pancing le simeran taruk mata. Ha? Kasering dipancing sampai dipancing lon buat video live ji dipegot caption ditulis nan lon, dipegot hashtag ditulis nan lon. Kajai tetap kamu pancing jadi hai le lon sabar. Yang sebetulnya ji lon ku kena tengok hale ku pegot hale ku hun ku ulama yang sebetulnya ji. Kaput bulan lebih kalau lon tengok hana pernah lon pertebi video. Ada lon pertegot video bak live TikTok hana seberapa. Maka dipancing-pancing lon sabi le simeran saruk mata, le pancuri tujuhnya, le anu bajing ia boh king tiasim dukun, yang maka lon pertebi. Kali pancing lon kat terlalu memancing lun cedera tu. Lun apa ya pancing? Menyosot lawan ulama su, sot lawan para pengkhianat PA, PNA dan pengkhianat lain siap nalun diku. Ya ana pu timuran bahai dong iku ji demi ba dibila ulama su ana pupu. Hai tanda mentong urung munafik. Urung hana jujur. Urung dusta, pancuri tuju, awak main skater, awak pip tabai. Pencerah tak bila ulama itu? Pencerah tak bila? Engkau tabuh macam? Kenapa ya? Jadi lu harapkan kepada Syedra Lun, anak suah aja minta viral dan pegah tentang abusi. Hana musaboh yang kenyataan ka pegah kelun, lebih kot ke tengah dosa kementong. Baik tiga dah kat debar pinah delun. Contoh simuran saya bijih kafe palihnya yang hana male ia boh bui terakahnya. Yang contoh nu bertubi-tubi. Di saat dah berdebat fitnah haji musaboh mai lawat. Yang musaboh hana depu je dengi. Pegah do Aceh mereka dah tanyong perkara Aceh mereka hana depu pegah. Hana depu pegah. Kabar Aceh mereka cuma palihnya. Padahal do ti cuma haram jedah. Putak apa perjuangan Aceh mereka. Pu hana sedar. Anak sadar ke lampu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Timuran saya kang ing dia najara. Cara untuk dihadapi abusi, ana sedang dua. Ana mentido manusia yang betul-betul yang melafazkan tentang kehidupan abusi sehari-hari. Ya, handi je pi bawa Aceh di noi Kanada. Kalau lu pegah apa video le, ni pegah video le, dia sebut nalun tiga supaya nak lun turi urang. Kabar lun turi urang ka lun tong pegah hayu urang. Kalau lun tong hayu pegah urang berarti kamu tahu urang. Kaji hana tahu yang berani kena video kelun ni no. Kena draw tu saboh macam kiban cerada berdebi video ka busi. Draw tu saboh macam kiban cerada kena ya berdebi video no ka busi. Pun nanya tak pegah apa video le. Pupat lun ni Kanada itu no. Nanya tak? Aku baik munafik kah hai merana baik munafik. So yang kah pegah awak perla. So yang kah pegah. So meran. Amri Fadil ke pegah hai kah? Dia merupok lung. Empok lung dia kena. Baik munafik ke hai merana ke lo. Baik dusta ke. Baik kapake abusi nyoy tinopu. Ya abusi je kanggap tigang pukau. Ana masalah. Ilun kau urung jak bertepat di kumi ilun mun Jawa. Dan kau urung jak nggih ke Jawa. Timuran hana cara timuran teruk mata pancuri tujuhnya baik lawan lun petih mat. Hana cara kafe cara ngon. Abe cara awak lawan abusi. Ba fitnah meno, ba fitnah mudik. Pemeran apa yang kau ke? Yang tangon. Peh berakah bak kedai kopi. Keng ter gegap, yuk tikat, teri gop. Yang tak pelemah ter
ngon igo lam ngon kuning lo. Yang kun kegap begana begitu. Padahal wajah do hana timang nu mata. Aku dah kun kegap. Wajah do na timang nu mata mana? Adi hana suah kah ya kun ka busi bino. Kalau pegah lagu ngon tapak busi dah ha? Ngon tapak busi ke dah gini tapak busi ngon muka kah mana? Ganteng tapak busi. Yang tapak ngon muka kah mana? Buku pelumah jero awak kerja construction murah. Nak nging jero awak kerja construction. Anak ku aduk kemen murah. Ngon awak kerja ba office mentau lembu jero busi. Murah. Kabe dusta kai meran tharuk mata hai bijai bui. Pernah jelas pula fahkan ba video live lulnyo. Kadang nangon saya drama kinoi kena dak kayu merumpok ke dia. Nah yang nak senang-senang hati dengan okey kayu merumpok ke dia kena. Ubud apa sih? Yang kah pegah apa sih ubud merang. Yang ke ubud apa sih? Kang kayu merumpok dia. Kayu merumpok dia. Ubud apa sih? Kau kepu so apa sih nyo? Panai bijai apa sih nyo? Bijai surut kau kepu. 20 je tidak menyokeh kamu ngamu, menyokeh anak ketebaran, you dong 20 je. Kau mesti tahu, baik salah wangha. Kapagah pi bangun ke? Saya merana saya. Kadang nasi drama kinoi kena dak. Yo mumpok ke ju, pagah-pagah. Baik ang ing dari tahun 2000 di kurung belah bak kelawan ke debat fitnah tu ke. Ka tahun 2022 mentang ke debat fitnah ke binatang hai. Kajak minta viral lewat TikTok. Kak minta follower lewat kesebut nalun. Dusta lampu koma ikon dusta ba video live ji began lun ku blok lun ku blok Facebook ji. Lun ku blok. Padahal anu baju nyam di blok Facebook lun ku blok bo. Isa lun ku tamong komen ba Facebook ji di blok. Ba Instagram menansi di blok. Yo kai maju tok lewat TikTok. Cemburu ji menyona urung kirim gift ke lun. Yang menyaji takbir menyona urung kirim gift rimung. Padahal rimung bangai dikirim tapi je takbir. Takbir Allahu Akbar. Gift urung kirim di kafe palehnya dia takbir. Aku pertik iya boh seno gronyo dum. Yang bila Prabowo yang kepertik awaknya dum cedram tua. Pertik iya boh baneng yang pu wajib. Yang pu wajib